Tigasat. Napalabas, adda nag-apply a babaonen iti mansyon a managan iti Lovely. Saan ko maakayat ni Rocco nga awaten daytoy? Tasigon ken kuana, baketen daytoy. Ngam ni Ariela tinangawat iti baket. Saan met anagustuhan ni Ariela tinagan na a Lovely? Tanagan kano ti balasang dayta. Iso a binirngasan na iti labang wenno labing. Kabayatan na, naragsakan met ni Panyang gapo iti ininoten a panagimbag ni Samuel. Ket iti kaadda ni Panyang iti balay damalyong, inasitgan ti lakay ti baket. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Ay, nawaw. Adda kasarsaritan ni Panyang iti cellphone. Ano sampay laeng dagiti amom Kasta talaga ti ugali da di ta mansyon. Mansyon? Ay, nawaw. Sino nga tati kasarsaritan na iti cellphone? Sige nga, Rod. Kasta pay. Bye. Panyang! Ay, nawaw. Oh, malyong. Ay, nawaw. Ay, sorry makibiyangak manan. Nangag ko nga menti mansyon ngayon sawang mo. Asino ka di kinasaritam iti cellphone? Ay, nawaw. Ay, tay gayem ko man, malyong. Nagsapul ngamin iti pagtrabahuan na. Iso nga imbagak, mapanagaplay ijay, kas babaunan. Napan ka ni Madam Ariela. Anya? Ay, nawaw. Nagadoa pangibaon ng itigayim mo? Ijay pay. Katamom lang arodan, ti kinaswapang ti sigod nga amot ha. Ay, nawaw. Di ka madanagan. Palaban matlaang ni Lovely, akaskan ka. Ha? Lovely? Ay, nawaw. Nagan na pa'y Lovely kat madlaw anapintasahin Panyang. Ay, nawaw. Ay, ubing ka di pa'y day tagayin mo. Nagpintas tinagan na. Lovely. Katawanan ta. Anya? Lovely tinagan na? Luz biminda ti husto anagan na. Ngam iso tinangbir nga si tibagbagi na malyong. Anya? Ay, nawaw. Sapay la kumaa tamaanusan na tagtrabaho ijay mansyon. Punak no asino ti kadwa ni Cleopatra nakakabalyo asimbang pag. Si kamot gayam ka na kan. Wen uliteg, umay ko kita ang dagiti mulam. Ay, awan problema ka dagiti mula kanakan. Naglalang tuda. Nakitak nga rod uliteg. Talaga kay maamtag mula. Ay, midyaw kanakan. At iti sweldom uliteg. Ayo. Agyaman na kanakan. Inayon kaw, iti ornong kaw. Tapno adda pagkasarmintaw, ken ni Cleopatra. Sige. Agawam ta agornong. Tapno makaasawa kan. Wen nga raw kanakan. Makaasawa kaw. Ay, pakipot mo't ngamin da ya Cleopatra. Pudno ka di timpulong na kanyak uliteg. Bugbog kawam ka no. Ha? Di mo unay uliteg. Tama nga no pumanaw. Dakkel ti may tultulong ni Cleopatra kadata. Narigat agsapol iti dealer iti mulata. Saan la siguro anairwam iti napig sa boses kaw kanakan? Basta di mo unay bugbog kawan uliteg paliko. Anong samlatan? Tanapanawan na ka ni Cleopatra. Sige ka. Awan ton ti inspirasyon mo. Sige, kanakan. Sana balay. Tay ay wagtaw. Ken owen gayam. Ikatumton dagiti mulam anatay. Parutom to aminan ulitag. Nay, apay ngay, kanakan. So katam iti green tea. Ha?
Sayang nga minti spasyo. Kaya nawan mo umaya sa bali at tao dito'y saan ka di. Ay, awan ka na kan. Da kami lang ti tao dito. Awan apulos, ti ka aruba bay. Nasayat nga ron no kasta. Ato nga minon dagiti managdakda kasi taapanawan. Oray awan ti basol mo. Basta makurso na danda ka, delikato. Isa may mayatan, no awan apulos ti ka aruba yo ulitan. No awan ti ka apayo, ken ni Cleopatra. Agkuyog tan arumwar Monray. Urayin na kon wan ay nawaw. Wan, Tata Malyong. Delikado. Ang mga numasalaw mo man ni mamam. Ang mga nuanya pitaramidan na kin ka ay nawaw. Isungarod nga intarayak. Idi nakita kay J Plaza, Tata Malyong. Ay nawaw. Wan, gusto lang tinaramid mo barok. Kasyay ay nawaw. No makakita ka iti bruha. Itarayam! Ha? Bruha? Ha? Ay! Kwa! Jay! Kwa! Ay! Ay, nawaw! Kwa! Bruha nga min ti awag ko kadagiti na alas ti ugali na. Dagiti nga rinoker ti aramid na. Ay, nawaw! Ala, saan mo't abruha ni Mama, Tata? Ay, nawaw! Diyak kaya't nga awagam iti bruha ni Mama, Tata Malyong. Ha? Ay, nawaw. Ala, ay, kwa barok, sorry sorry, Nuan. Ay, nawaw. Kwa expression lang de jay. Ay, nawaw. Nakasingsing pa talaga dito nga awer ko, ha? Ore kasi na ti kinaulpit ni Madam Mariela ken kuana. Madlong ay sakit na lata. Ay nawaw. Brinwasik la ko man. Saan man laeng ay nawaw. Ala, darasam Tata. Ha? Maladaw tan iti trabaho ta. Ay nawaw. Ay uwan gaya man niya. Ay mabitlaan. Taaggelgelak biet monray. Ay nawaw. Nag-file ka iti leave mo, kunam anak kaw? Wan tatang, kayat ko ti agawid ijay probinsya da lola. Ha? Ay kat, adakin ka day taa, anak kaw, ay nawaw. Agawid tayo tatang, kayat yo? Ay nawaw, kas-kastrik ko pala iti trabaho. Narikat mo't nagpakada ka na gaos. Anya? Ni Monray lang nga rodan ti ikuyog kong agawid tatang. Ay nawaw. Sigurado ka? Ha? Anyang iti bagam ka dagiti kakabagyan tayo. No makita dan ni Monray, anak kaw, ay nawaw. Di ibagak ano biyok tatang. Ay nawaw. Sigurado ka? Ready kan amang yam-am mo kin ni Monray kadagiti kakabagyan tayo? Wan awan mo't dakas na. Saan ka di tatang? Ha? Ay nawaw. Uwan mo't ki di sige nga raw. Bayam ta kasaritak to ni Sir Dominador. Siya ti mangipakadakin ni Monray. Ay nawaw. Anjali, dakkel sa unay agatad daytoy. May mayat ti dakkel ngam ti basit, mami. Tano basit laang ti investyo, basit laang mo ti interest ti kwartayo. Anjali, Iso may mayat no dakkel ti ipantayo a kwarta. o sige nga rod. Basta sigurado daytoy, ha? Wen kunak lang arudan. Agtalag kayo kadi kanyak, mami. Am-amok ti mangiman manihar iti dayjay. O sige nga rod. Agrobwat kan. Tamapantan iti kumpanya nga ibagbagam. Kartingam! Ado ti tao ditoy, iha. Wen, mami. Ado ti miyembro ditoy. Nabayagan dagita ang miyembro. Anyat aramidan da ditoy ngay. Apay anakapila da. Aldaw ti payout da ita, mami. Payout nga, Maala da ti interest dagiti kwartada. anya. Wan, mami. Kadwan ang miyembro dito'y kat de kotse.
Bimak nang daga po iti dakkel nga interes ti kwartada. Oh, kasta ka di. Uwan, mami. Kan, no makarekrut kayo iti agmiyembro, adda komisyon nyo. Kasta aya. Uwan, mami. Iso nga ko yan yung dagiti amiga yo. Ibagayo ta umay damot tan makimiyembro ditoy. O sige. Padasat to nga ibaga kadakwada, Angeli. Naubos na ang kape, balik ko. Pupunta ako sa ili. Bili ako ng kape. Sumuro ta. Ay, hindi na. Ah. Ako na lang. Ay, no di nakikuyog. Di ka palubusan. Ay, wala nga tayong kape. Sana bale, takasama ko naman ang kabalyo ko. Basta di kan mapan. Uray awan kape. Agreen tea talangin na. Anyat serbiti mo ulang agreen tea nga. No di ta inumay. Ay, hindi pwede. Ayaw ko yun. Ay, basta di ka palubusan. Nasip nga ito. Walang aalay, Cleopatra. Ano? Anaya, maragsakan ak niyam amunak kadagiti kakabagya may di probinsya. Wen mon Ray, kayat ko ti agrelax. Iso nga agbakasyon taman. Saan nga ta kababain, Anaya? Pagpainam ko mangay. Apay, ibain na ka di? Saan matkit di? Ngam amang ano saan dak akayat para ken ka? Awan panggapwan da saan amangayat kan ka, Monray. Nasingpot dagiti kakabagyat. Sorry Anaya. Uray kayat ko kumamot ayam ammo ka iti pamilyak. Ngam, sabali ngamin ti ugali ni mamak. Kagurgura dak. Iso asigurado aguraan da kamat. Ala, saan abali? Ti importante, agpinpin na tagtaan duha, Monray. Idyam pa'y la panunutan da mamam. Tapno saan manin nga agsakit ti barukong mo. Okay? Sige, Anaya. Ala, maturog tang haruden, Monray. Tamasapat ang agriing inton bigat. Sige nga Rod, mapana kon iti silid ko. Okay. Good night, Monray. Good night to Anaya. I love you. I love you too. Sweet dreams. Okay. Sige nga Rod. Panawan ka pa'y Ay. Numabalin la ko mga kaabay kami iti pagturugan kini Anaya. May sa kumasilid tayan mita. Saan ko pa imot ngamin nga asawa? Sa nabali? Tamay may samot abalay ti pagnanaidan mi. Kanayon nakadwak ni Anaya. Maragragsakan naklata. Siguro. Naragragsakpay no asawa ko ni Anaya. Anya nga tatirik na, ti adda asawa na. Naragsak nga ta talaga. Ay, sus, maautan. Ay, na. Apay, ay, Sir Samuel. Di nakdisturbon ta maautak dito'y ay ayamak iti cellphone. Ay, na. Madamdaman ko nakmat. Ay, sos. Hala, nagsabot na ni Sir Samuel. Ay, na. Ay, pagkawanan na pa niyan. Namin anon abi nagbagaan kaibing. Ngamkaslawan matidengdenggem. Ay, saan abali? Tanababalaan mo tinakatnagan ni Sir Samuel. Saan mo't unay ang nasakitan pa niyang? Wen ngam delikado lataday jay para kan kuana. Panyang. Kanayon abilinan ka ngam kasla dinak matdengdeng kanibing. Kasapulak namin ti katulungan panyang. Ada ko malalaki akaduak. Tamarigatan akmat nga agbagkat. Nadagsan ni Sir Samuel.
Ni Malyong kumati kaduak. Ay na, makumikom ni Malyong, ibing. No kasta nga raw, pumanawak laangan. Anya, Wan pa niyang, no awan ni Malyong akaduak. Ag bakasyonak pa'y laang. Ag subli akto laangan no gumageltak. Agan anus ka dito'y mansyon si ka, labang, wen. Basta tong palem amin apagan nurutak, nasaya at kakanyak. Ngem no natangsit ka na sukir ka. Agpin nasensya talaengen. Sa anak mat anatangsit, madam. Iso a pinapanaw ko dagiti sigod a babaunan dito'y mansyon. Tanatangsit da. Nagalas ti ugali da. Nagsasadot da pa'y. Ken nagrarawet da. Anya, ay sa anak mat kiti asadot kan rawat, madam. O rumbeng laeng. Oh, aday ta. Insurat ko dita dagiti jak kayat nga aramidan ti babaunan akas ken ka. Basaem ken i-memorize mo, labang. O sige, tarumwarak. Anya ngay dagito'y nakalista ditaw. Ay, Ariela's Rules and Regulations. Number 1. Thou shall not stealing. Thou shall not lazy. Thou shall not noisy. Anyamat nga dagito nga English na. Ni nga ta Madam Ariela tinangisurat ka dagitang. Apay ngay akas to't English na. Saan nga susurag? Ituloy ko kit na basaan. Oh, anya, nabasam amin nga insurat ko, labang. Ay, madam. Ang lablay tinagan ka. Saan na labang? Labang nga rod ti kayat ko ayawag kan ka. Saan mo abagay ti lovely anagan? Ay, gaya, madam. Anak yu kadikin ni Sir Ruko ni Ma'am Angela. Saan? Agsyuman daruko kan Angeli. Ayan nga iti ama ni Ma'am Angela, madam. Apay adam damagam dagita. May sakamot aman nakibiyang. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, diyo liwayan na dinggen tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, dinamag ni Malyong kinipanyang no asino ti kinasarita na iti cellphone. Imbagamat ni Panyang at tigayem na nga agnagan iti lovely. Kabayatan na, inkuyog met ni Angeli ni Ariela iti kumpanya apang yinvesan na iti kwarta ti inana. Saan kumaakayat ni Ariela? Ngam inayayo ti anak na. Nag-file met ni Anaya iti leave, tapno makabakasyon daytoy iti probinsyada. Ket nakunana nga ikuyog na ni Monray. Iti mat mansyon, insurat met ni Ariela dagiti paganurutan na iti mansyon. Ket impabasa na iti babaunen a pinanaganan na iti labang. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Lovely tinagan ko, madam. Saan alabang? Labang nga rod ti kayat ko ayawag kan ka. Saan mo abagay ti lovely anagan? Ay, gayam, madam. Anak yu kadikin ni Sir Ruko ni Ma'am Angela. Saan? Agsyuman daroko kan Angeli. Ayan nga iti aman ni Ma'am Angela, madam. Apay adam damagam dagita. May sakamat aman nakibiyang. Ay, Jak kayat ti kastangay style mo, Saan at tila damdamagam, tajak
kayat ti kasta. Ay, sorry, madam. Diyak mo ang maiparik gayam dagdamag dito'y mansyon. Depende iti damagem. Madam, Ha! Agpada kayo kanila kay Malyong. Man nakibiyang dayja ababaunan. sino amalyong, madam? Jay sigod ababaunan dito'y mansyon. Ngam pinapanaw kon, tadyak kaya ti ugali na. Lawat alakay dayjay. Iso asika. No di mo kaya ti mapapanaw, kontrolem tangiwat mo Tadyak kaya ti lawat ababaunan. Naawatam. Un, madam, naawata. O anya, mami, nakasarita yung dagiti amiga yo? Wan iha. Kent, nalo ko yung ida makimiyembro iti kumpanya ti gayam ko? Wan. Iso ako yugak to ida. O sige, mami, adda komisyon nyo iti dayta. Oh, talaga iha? Wan, mami, kuyogan kayon to, taasistaran kayo. Sige, iha. Alukuyan nyo amin nga amiga yo, mami. Mayat apagkwartaan da ito eh. No dakkel ti invest da kwarta, dakkel mat ti maalayo a komisyon. Talaga. Wan, mami. O sige, kasaritak to amin ngam amok. Angam kasapulak, titulong mo, iha. Nalalaing ka ngamin nga agsaw ngam siya. Wan, mami, no problem. Ay, wan gayam, awagak tuman ni Monray. Oh, anyat ibagam iti dayjay amon re. Apay analagip mo dayjay a tao. Sigurado nga addan urnong na. Kat allukuyak mat, mami. Ha! Awan latam mo kon. Pangalaan na kuma iti kwarta na ngay. Anya tamuyo? Amang ano nagsublin iti trabaho na. Naimpad ni Monray, mami. Or-ornongan na ti sweldo na. Oh, sige. Sika ti makaam mo, Angeli. Hello? Asino daytoy? Ni Monray daytoy, manang Angeli. Dinak man lukwan? Ni Monray ti kayat ko akasarita. Saan asika? Sak daytoy, manang. Monray? Sika ka dia talaga dayta? Wan manang. Apay akas na ti boses mo. Apay akas na nagbaliw. Gapo iti pan nakaupirak, manang Angeli. Anya? Imbag man tay mawag ka, manang. Kaya't nakadi ako mustaan. Ay, saan? Damagat laang, no adan urnong mo. Awan pa'y manang. Ngamin, karugrugik pa'y lang nga nagtrabaho. Anya? Ah, sige nga, Rod. Basta gurnong ka, ha? Ornongam ti sweldom. Sana ti lagat-gatangam. Nawatam? Wan manang. O, sige nga, Rodan. Bye. Awan matgayam ornong ti Jaski Amonray. Kasla nagbaliw mat nga agpaiso ti boses na. Anya ko makanya. Di uray agbalin akaslaan sisit ti boses na, awan bibiyang ko. Sir Rocco, nanayunan na naman ang mula nating 5 fingers? Wen, tapinaparot ko aminin ka ni ulit agbali ko dagiti mula na anateng. Ay, paano na ngay? No adda maisarong atao ditoy. Awan mo't siguro ti umay dito'y Cleopatra. Tanya ko matigagarain da dito'y ngay. Sa bagay mo't kit di, Basta di mo ibagbaga ka ni ulitag ko, ti may papani ti mula tayo. Tawan ti amuna iti dayjay, ha? Apay ngamin, adi mo kaya't nasabihin sa kanya, Sir Rocco? Saan na masapol, Cleopatra? Mga numaylawan nga ibaga na iti sabali, numabartag. Nung amin makainom ti ulitag ko, di na malapdan ti bibig na. Ay, ganun ba? Wen, Cleopatra, kan masapol ang manayunan ti mula tayo. Tani, umadadon ti bayar.
Ay, wen nga rod, sa Ruko. Hindi malapdan ang pagdami ng buyer natin. Wan tanalayin ka nga min nga ag-sales to, Cleopatra. Ay, oo Kasi, lagi kong sinasabi na organic yung 5 fingers natin. Ayos! Ay, nawaw. Nagmay saak ita. Talagawid tanaya ken Monre ije probinsya. Ay, nawaw. Awan trabaho kita. Iso nga umayak man nagpalabas iti oras diti kamposan ta. Agdalusak ki di ata. Ha? Na. Adda man na nagpipintas asabong ana iparabaw iti tanam day di Sir Louis Hitaw. Ay, nawaw. Ha? Sino nga tati nang yagkadagitaw eh? Madlaw mat ang inginayan asabong dagitaw eh. Ni nga ta Madam Ariela ti may nang yagkadagitaw eh. Angam? Imposible. Jakpatsen ay nawaw. Manipod na itabon day di Sir Louis ito, di na pulos sinarungkaran to'y tanam na. Sino nga ta talaga timang mangyag iti day to'y asabaw? Ay nawaw. Hanggang no asino man tinangyag kadag ito'y asabaw. Salamat latan ay nawaw. Ay ikwa. Agdalusak man dito'y tanay. Adda man na nagtubo arot. Ha? Adamot panyo na regreg da dito. Ay, nawaw. Ha? Kasla mabigbig ko da ito'y apanyo, Kasla adda nakakit-kita akit ito'y apanyo. Angam, Jakla malagep no asino ti akin kukwa iti da ito'y. Berde apanyo. Ay, nawaw. Say pagman kita. Nagpanglo Maminsan man pa. Talaga na banglo Aguray ka. Uray to'y bang-banglo da ito'y apanyaw. Kasla na say op kaun. Jakmat malagip. No asino ti akin bang-banglo iti daytaw. Alag dito apanyaw tay duling kao. Siguradaw, ano asino ti akin kuko iti daytaw. Isuma ti mangmangyag iti sabsabong dito'y tanam da di Sir Louis Hitaw. Wow, nagmayat pag na dito'y igit ti baybay, anaya. Asidag gayam iti baybay ti balay dalulam. Uwan mo rin. Sapay ko mata-enjoy ka. Umay ka, tag-holding hands naman. Ha? Agyaman na kanaya mababainak ngamin kan ka. Uray kayat ko nga igaman ti imam. Mabainak, taamangan nuguraan nak. Sika talaga. Apay ko maaguraan ka ngay. Saan to apulos? Ala, umay ka. Sige. Jak mailadawan ti kinaragsak ko, anaya. Agyaman nak ha. Inikan nak iti oras mo ita. Kasapulan ta daytoy monre. Ti panagbanding ta kas agayan ayan. Agyaman nak talaga. Main inlabak manin kan ka. Nanayunan ti ayat ko kan ka. Aglup-lupyasan ti panagayat ko kan ka, anaya. Sika nakasuro ka mo ito namang bola Unay mata aglup-lupyas nga ayatan. Ibagbagak lang tagpaiso amarikriknak, anaya. Nabnabsog ti pusok, tanapon no iti ayat. Kasta akmat man re. Inkarikon iti bagig, asikalaang ti ayatan. Anaya, at daman damagak kan ka? Anya day tamon re? Di nakto nga ta isukat?
Saan to, Apulos? Di nakto nga tapanawan? Saan to ang mapasamak dayta mon, Ray? Di nakto nga tapagsangitan, anaya? Apay ko mga aramidak dayta. Patpatgan ka unay. Katjak ka ba ilang timang pasangit? Wano mang pasakit kan ka, mon, Ray? Agyaman na kanaya. Uray siya. Si kalaang tinakarik na iti kastoy. I love you very much, anaya. I love you more, mon, Ray. Naging nasidag tiro pa mi kini anaya. Kat, jak may ladawan tirik nak. Kasla kayat kun nga agkanti ay ayatag. Ala, ituloy tati magnamon, Ray. Ha? Agpag napagnata dito igid ti baybay. Sa taagawid no madamdama. Mapantan, iha. O anya, naragsak kayo, mami? Tanaala yun ti first payout yun? Wan nga rod. Agpay sudya imbagam kanyak, iha. Nagdakkel ti interest ti kwartak. O, di mapanek na kanyong timbagak kada kayo. Saan nga scam dayjay kung naktumot kada kayo? Legal dayjay akumpanya. Wan. Adoy ti parakan ka, iha. Thanks, mami. Tangdan mo amang kuy-kuyog kanya. Kasta kumakanayon, mami. Awan ti apa, no saan kayo anaimot? Anya? Kasta ti imbaga ni Ibing kan kapanyang ay nawaw. Wan, ipilit na adwa kayo amang taripato ken ni Sir Samuel. Ay nawaw. Manjak panyang. Ay, agbakasyon ka no saan nakamakadwa. Oh, di oray man ay nawaw. Kasnak nga minday di nga Ibing kahit nakadkadlaw may. Ha? Pasarekid dayan lagno ko nga mig-ignorek Liklik-likak pa'y nga ron akitain. Tama nga no atapan na kursonada kay nawaw. At damat mahal kon. Agbaw ingak pa'y iti sa balay. Ha? Ay ko kayat ko asawain. Adan anak ko, mahal ko ay nawaw. ay, ipamaysaklangan at atensyon ko iti anak ko ani anaya. Ang no kasyan nagtaw, babaya kursunada kay nawaw. Isunton ati kang runaan mahal ko. Ay nawaw. Anya? Kanayon arumwar ni Madam Ariela. Uray ni Serukaw. Kanayon arumwar. Kumpleto iti alahas ni Madam Ariela. Kumpleto ti singsing na. At daamin singsing iti ramay na. Kanti aritos na ay saus nagdadakal. Nadagsan lakit di anay jay. Tauray la na bun at tilapayag nan iti kagayad di aritos na. Kanayon anak kabistida iti nakiting ni Madam Ariela. Pati kwintas na. Kasla kawar samot ti kadakal na. Agasam ngay dagi jay ngaw-awitin na. Isiru ko man. Nagadaw ti tatuna. Kan nakaaritaws. Pati agaw kan bibig na at daritos na. Di na pa'y mapukisan mo ti barbas na. Hay, kinimot Ma'am Angelay. Jay matlag sarsar man. Kan agpulpul ba sir aramidan na dito'y mansyaw. At dala nga rodan dito unag ti mansyaw. Agpapapintas pa hilaan. Nalalaba! Ay, ang giling anak ni Ariela na bang siti sa pinang na! Ay, bagbaga, nalalaba? Ay, mangkikiktot ka mga men, Ma'am Angelay. Ingka ka no makitsanda ko na ni mami. Ayun, ma'am. Pagluganak nga, Ma'am Angelay. Ag-commute ka Ay, kunak ano iluganak iti kutsi, ma'am. Naa. At damot ambisyosa man niya. Ay, saan mat Si kamot, Ma'am Angelay.
Nagkutsita nga minang idi ang nakitsinda. Idi lang, dayjay. Nala, agrobot kan. Tapno makaawid ka masapa. Ayun ma, marigla daw. Munay, aping may ka dito silid ko. Mabutengak ngagmaymay sa itisilid ko. Anya? Awan ka doa kay Jay. Mabutengak. Anaya, Inarakop nak man rin. kunamot asaan ka nga agongat? Saan ka de? Ha? Saan nakakagura? Saan ka de? Indurnak, anaya? Kapungtot nak ka de? Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, diyo liway na dinggen ti tuloy ti nobela tayo ang napauluan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz, ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jerwel Basigan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Ti Gasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.